Сон esas vakalar aqta tarif etmege hazırmız. Studiyada men Sultan Estakayeva çalışam. Hayırlı akşamlar. Kuyu rayonunun Şolkina koyunda 8 askerinin kemiklerini komdiler. Olarının vaqta pameti araştıruf işleri devamında tapkan ediler. Bir askerinin adını bilmege mümkün oldu. Vatanperver mitingini yanartılgan şan şöhret abidesine ve arkadaşlık mezarına bağışladılar. Lenuza Bursiyetova devam edecek. Nikolay Tkachenko Şolkinada çoxtan berli yaşay. Cenk aqta yaxşı bile. Omrının bir kısmını arbi kuvvetlerde hizmet etti. Yerli mektepte de çalıştı. Öz tecrübesini balalarga aşladı. Arbi iş derslerini alıp bardı. Bu askerinin adı Baklagov Anton Yakovlevich. O Rostov vilayetinde doğdu. Kırım'da cenkleşken vaktinde faşistlerinin kelmesini toxtataydı. Biz onun soy soplarını kıdaramız. Şan şöhret abidesi ve arkadaşlık mezarı yanında veteran, kadet, hakimiyet ve kıdırıv takımlarının temsilcileri toplandı. Cenk vaktinde vefat etken askerlerge arbi tiram gösterili. 3 kerelik silah salutu adıla. Askerlerinin kemikleri yerge komuli. Olar 1942 senesi Keriç müdafası vaktinde vefat etkenler. Bu elbette gençlerini vatanperver terbiyelenmesinde esas temeldir. Bugün mında mektep talebeleri topanğanı pek güzel. Olarının sırasında kadetler de var. Biz için ise bu Rusya Federasyasının çok şehrinde geçirilgen balaban işinin bir parçasıdır. Kıdırıv takımları tek cenk aqta hatıralarını saklap kalmaylar. Olar da ailelerge karamanlarını kaytaralar. Это, конечно, базовый элемент. Mında keçirilecek işlerge 18 milyon ruble ayrıldı. Olar keçken senenin sonunda bitirilgen edi. Bugün ise yangalangan abide Şolkina'nın sakin ve musafirlerini kovandıra. Galibi gününe bağışlap Şolkina'da şan şöhret abidesini ve arkadaşlık mezarını da abadallaştırdılar. Para Moskva şehri ve Kırım Cumhuriyeti arasında tızılgen anlaşma çerçevesinde ayrıldı. Çeşit rütbelerde çalıştım. Cenk ne olganını ve askerlerle nasıl çalışmak gerek olganını bilem. Hatta barışık vakitinde asker işi nasıl ağır olganını bilem. Biz ise her vakit hatırlap hürmet etmek gerekmez. Bugünkü kunde mında cenk sözünün manasına yetken herkes kele. Cenkte gayip olganlarının sayısı 4 milyondan ziyade. Kıdırıv takımlarının işi devam ete çünkü sonki asker komülmegence cenk bitken sayılmay. Lenuza Bursiyetova, Vitaliy Golubov, Millet için Kuyu rayonu. Bugün Sak rayonunun Журавли koyunda Ulu Vatan cenki yıllarında kurşunға tizilgen adamlarga bağışlangan hatıra işareti açıldı. Atılgan sakinlerinin çoğusu Eudi edi. Facialı vakıya 1942 senesi yüz bergen. O vakit faşistler koy sakinlerini çoğusunu yaşagan yerlerinden alıp ketkenler. Olarını koyuğa taşlaganlar ve anda öldürgenler. Memorialının tıklenovinde parlamentinin vice-spikeri Vladimir Babkov iştirak etti. Olar maşinalarga doldurup 1 kilometr kadar alıp ketilgen ediler. Anda kuyu бар edi. Onun içine olar tırı taşlanıp, artlarından bir kaç granata atılgan edi. Faşistler böyle etip adamlarını öldürdüler. Yerli sakinler, talebeler ve hakimiyet vekilleri abidege çiçekler koydular ve sükunet dakikasının hatıralarını andılar. Böyle abidelerini çokça açmak gerek. Bu yerde biz beftan toplanmadık. 9 Mayıs keliyata. Bu kuvançlı ama aynı vakitte gözyaşlarla dolu bir gün. Kırım'da birinci keresi 12-15 yaşlı gençler arasında MMA boyunca Rusya'nın birinciliği geçti. Yarımadaga bütün memleketten sportçılar geldi. Olar mında Rusya'nı halkara arenada takdim etmek için cima takımga saylavlar geçecekler. Tafsilatlar Sabina Deniyeva'da. Күч, чыдамлык ве саглам табиат. Рингте devletimizning eng yaxshi kurashchilari. Bu MMA boyunca Rusiyanın birinchiligi. G'alaba qozonmoq uchun tirishmoq kerak olacak. Chempionatga sportchilar 1 yil azirlandilar. Kurashlar parlaq ve toyg'un kecha. Ahmedjete yerleşken Kırımның juyma takımlarına hazırlangan sport merkezinde araretli. Kurashlar keskin kecha. Qarışıq birge bir kurash çeşitini gladiator çatışmalarining tengleştireler. Tek sportçılar mında silahsız, ayak ve kollarla çalışıp g'alaba qozanalar. Oktagonda erdaqa saylı. Sportçı David Ijan Sochi'den kelgen.
О күреште тек табиатыны дегіл дәрі қыбыны зайыф тарафларыны сынағаныны да көстере. Эң эсас сыр қорқмамақ ве ағыр әрекетлерге азыр олмақтыр. Мында Русия Федерациясының 60 субъектінден топланған 400-ден зияде спортчы келді. Қырым бірінші кересі бойлы ярышны қабыл ете. Бу пек муим ярыш о dünya чемпионатына сайлав басамағыдыр. Ве әлбетте Cumhuriyetimiz üçün musafirlerini қабыл etmek şereflidir. Ama biz қырымлы спортчыларымызға қол тұтамыз. Күрешчелер бір қачса не таныш олған сон бір-біріне яқынлашалар. Спортчылар артындан чешіт мутихасыслар бақа. Чүнки ММА бір қач чешіт спортны бірлештіре. Рингте фарқлы техниканы қоланмаға мүмкін. Бойле ярышны бірінші кересі кечіреміз. Біз үшін о балабан тедбір. 12-13 яшлы тақымымыз dünya біріншілігіне ilk сефер кетежек. Трибуналар толы сой-соп ве достлары спортчыларға қол тұталар. Қырымлылар үшін бойле спортчыларны қабул етмек балабан шерефтір. Мен еминім, спортчыларымыздың ғалибе қазанмаға фырсатлары бұйық. Біз әлбетте Cumhuriyet спортчыларына қол тұтамыз. Ама башқа иштиракчилерге де муваффақиятлер тілейміз. Gençler arasında karışık күреш çeşitleri boyunca Rusya біріншілігіні махсус ғалибе байрамы арфесінде кечірмеге istediler. Susan Arifiyeva, Sabina Denieva, Arsen Fukala, Millet üçün. Ландшафт дизайны спорт шақси урбахатты. Чоқ шейге урынма бір йөнелішті чалыш деп айталар. Амма невбетті келев хамызын қараманы бір қач саада чалышып мувақиетлі олмақнаны мисалыдар. Бұқчы сарайлы Тимур Меметов бізім рубрикамызда озының икеесіні айтып берді. Оғлан бір ел евелсі Алманиядан қайтып келді. Оанда 4 ел ландшафт дизайнен оғрашқан. Ватанында есе өз ішіні башлатты. Тимур Меметов Бақчасарайның спорт салонларından бірінде кроссфитнен оғраша. Бөлі идманлар она балабан күч бере. Тимурны атта шақси рекорды бар, о 6 саат içinde 70 километр чапып кечті. Оның айтқанына көре спортқа алған севгісіні Алманиядаки досты ашлады. Мужчина, которым я там восхищаюсь. Мені айретте қалдырған адам 75 yaşında. Bir күн омаңа аяқ машинада кезмеге теклif етті. Ве бірден 120 километрлік дистанцияға чықарды. Менің аяқларым кесіліп кетті, тұтылды, пек yorulдым. О исе тендурист. Ве мен анладым, қартлықта мына бойле олмаға істейім. Тимур 2014 senesi университетіні бітіріп Авропаға көчті, анда 4 ел ландшафт дизайнен оғрашты. Ама 2019 senesi ватанына қайтты. Шымды спортнен оғраша, ама бұның тек бір тарафы. Спорт майкасы еріне қара көлме кроссовкалар есе мот аяқ-қапқа денеше 26 яшлы генч шақси урба хатына қойды ве туған шерінде тюкян açты. Так, любимый образ Бақчасарая. Бақчасарайда ең мот урба бұл бір түсліштан ве поло футболкасыдыр. Erkekler модаға құлақ асмасалар біле мод киінмелері мүмкін. Іште олсын мұсафырлікке яда кезінтіне ерде гүзел киінмек керек. Әр шей адамның эндамына, ая тарзына бағлы. Бұл шейлерге бақып, оңа келішкен урба тапмаға мүмкін. Ve elbette en esası bu urbalarının keyfiyetidir. Yazda Timur bir tükkan da açmağa planlaştıra. O Ahmetcik'te olacak. Bundan da başka Tinç Hayriye işlerinden de uğraşa. O gönüllülerinin beraberlikte DCP hastalığı olgan балачыққа bağışlap 41 kilometrelik çapuf teşkil etti. Меня вдохновляет мой жизненный опыт. Мені Алманиядаки достарым берген өмір тәжірибем илхамландыра. Олар маңа аятны насыл етіп, дегерлендірмеге ве керегі кібі кечірмеге мүмкін олғаныны көстерділер. Толы ömür yaşamak, er vakit aktif olmak ve daima çalışmak. Hayat budur. Elmas Ablakimova ve Akim Bekirov, Millet üçün Бақчасарай. Бүгінге bu епісі хаберлер Millet телеканалından ayırılmanız. Хайырлы акшамлар.